ndebeye wa muntu we ise yaherutse gupfa mu cyumweru gishije yiyahuye kita Muraho neza. Mubonye ko mpageze. Yego turagushimiye. Ni amahoro? Yewe wa muntu we nta mahoro ntayo. Nta mahoro ntayo? Ntayo nta mahoro. Ndabireba. Urandebera wa muntu we. Uyu mwana wanjye maze igihe kinini mubuze, maze iminsi 3 nshakisha. Umwana wanjye naramubuze. Ubwo narindimo mpinga ruguru iyo ngiyo mu nkuka. Numva barampuruje batirukanyu urebe. Ndaza niruka ngeze aha. Umurgo nahageze. Wa muntu we birakomeye have. Yewe urabye igihe maze nago mbizi bampamagaye ubunza niruka urabona uko nzu. Urabizi umaze igihe umpamagara nomero yanjye. Maze igihe nguhamagara wa muntu we nago. Ufite akazi keshi. Rwose urakoze kuza. Rwose urakoze kuza. Aracyahumeka ariko. Reka da nimba humeka ndabona bisa n'ibyarangiye. Gerayo ku ruhande gace. Yewe wa muntu we reka none se mubye bimeze gute ibintu reka ndebeye wa muntu we ise yaherutse gupfa mu cyumweru gishije yiyahuye kitaye mu mugozi base wabo nuko wa muntu ureba byaranjobeye bakuru be barapfuye bihangana uko nahageze ndagufasha ntago mbizi ko buse ko mbaye incike burundu ndi umupfakazi abana banshizeho ubu surabona biri bugenda gute hari ukuntu wabigenza ukamfasha ndabona gifite akuka gake cyane ariko buretse ndagufasha yego mfasha kabyara we mfasha rwose mfasha ndeko kana kanje kabutura kanje nakabona yewe bariyahuye benshi ise yariyahuye mu cyumweru gishije base wabo bariyahuye yewe na data buko yapfuye yiyahuye ubwo nabakuru be nuko daraka niko nabisigara nabonye mpamagara ndahurura urabizi ko wanyoje consultation 1500 yego naye niyo mpamvu nahagurutse ndaza kukureba nukuri ngirira ntabwo nyampemuka wari consultation nimara kumugarurira ibuntu avuye kuzimu ni ugomba kunshimira yego hari ikibazo yego bambe ibyo wanca byose nabi ugatera kwiyahura ndebe ikarandi bagenda ibintu bya karande ngiye kureba yego ngirira tarashirira mu mwuka reka nze ndebe ngirira we ngirira kabucura kanje ndeko kagaruka wimukorakora reka karagaruka reka nze ndebe ndebera uyu muzimu yenda nimba ari abarozi uretse ndabimenye bandogera ntago mbizi urutaro rwa nyarwanya mutazi nyamuzinda jini kwa jini puisase jini kwa jini abavyeyi banje jini kwa jini huma ugenge jini kwa jini nta mushobora venusite nta muzimu nta muzimu nkanga jini kwa jini puisase pasa nyari jini kwa jini abavyeyi banje muharure jini kwa jini jini kwa jini jini kwa jini bimurimo jini kwa jini puisase pasa nyari jini kwa jini abavyeyi banje mubye abasaza bariyahuye nabo babaga mu gihugu mu bihugu byo hanze babaga muri Amerika abandi bari i Burayi nuko numva baramvuga umuryango wari ugushizeho ni Burundu puissance jini kwa jini hembe rya nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini jini kwa jini jini kwa jini uyu muzimu ko mbona ari wo mu marunga baragutongereye dore umuryango wari ugushizeho ari kurunda mugarura wabigize neza rwose puissance jini kwa jini bavyeyi banje puissance ngo mutubanye nyamutazi reniragwe garuka ibuntu jini kwa jini puissance jini kwa jini bavyeyi banje jini kwa jini atambuka kandi mwayekurama no kubaho bavyeyi banje jini kwa jini mumuhe kumura jini kwa jini sozo jini sozo garuye umuntu muzimu wanje jini kwa jini bavyeyi banje ndamutangira igitambo jini kwa jini puissance yaratarabyaraho yaratarabyara yarakiri mutoya afite nk'imyaka 17 yarakiri muto cyane yarangije kwiga dore umuzimu uri kubagenda aho dore muraturanye musigikari kiwawe amaze kumaraho umuryango reka nze ndamukwereka hembe ryanye nyamutazi nyamuzina jini kwa jini bajye ngiye gusubirayo ariko ndashaka gusiga ngaragaje umuntu garuka ibuntu nyamutazi jini kwa jini babyeyi banje jini cyane mu mugarure humanda gore umwana wawe mubyeyi puissance jini kwa jini bavyeyi banje puissance jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini bavyeyi banje jini kwa jini sozo Jean jini bat puissance nyabirunga dore yagarutse jini kwa jini
jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini yo bakimurohora bamurohoye kare nakize kugira muhihangana nanjye simahari hembe ryanye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini hembe ryanye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini bavyeyi banje mu muhagurutsa garuka ibuntu jini kwa jini nyamutazi jini kwa jini zuka garuka ibuntu gere mu byegere ngufasha ibyo abantu babangariye jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini nta mushora venusite jini kwa jini puissance pasa nyeri nyamuzi bujunanya jini kwa jini nuwabikweretse sinica ariko namuhe ikimenyetso jini kwa jini naho kagaragara akumazeho umuryango garuka ibuntu jini kwa jini yo gatangiye guhumeka amubonye ko atangiye guhumeka ubyo wabibonye haraje umwana wanje mama mwana wa uraje jini kwa nyamutazi nyamuzinda rwaruka rwa bishingwe jini kwa jini bavyeyi banje kugaturukanye mwampaye puissance nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini ko maguru narakubuze mwana wa warunci puissance nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini bavyeyi banje munebere umwana munsubiza ubuzima maze bampigure mbabanje jini kwa jini ntaga ibitamo ugomba guhigura urumva ndahigura vuba oya ndayaguha ariko unyereke uwo murozi warumye ndava no mukweretse munyereke yo gatsindwa yenda sha icyo nzi cyo ntabwo mbanaho uranduzi ndinde wamenya uyu uramuzi mama mwana wanje wamenye mwapfushije nde Isiraheli mwapfushije witwa Isiraheli na papa wanyu yarapfuye kandi bose bapfa biyahuye umuzimu kwicira abantu musi urugo n'umugenzi wawe kwicira abantu ngiye kumukumurikira yego munyereke ariko sinkorera ngo mpemuke ahubwo ndagukiza mutsirike umwanzi wawe mwibonere ariko wende guhemuka no kuba wakutema umuntu akagufunga urabumenya umwanzi wawe kandi bapfuye barapfuye ariko mumenye uramumenya nko ndava no mukwereka reka nze maze mbikwereke puissance hembe ryanjye puissance hembe ryanjye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini bavyeyi banje mwana wa harya kitwa nde kakana kitwa nde mubyeyi harya witwa nde Arisa se nizi navuga nirindi ndashaka mukambuguje Arisa ndashaka kwereka umuntu wawe urutono naje urareba ndarureba ariko ntakiri ikintu kiriho kadushaka uyu muntu kugiriye nabi kandi mukwereke puissance nguyu ndamushaka kumushika muzane jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda mugaragaza uyu muntu maze nsubire aho naturutse bushi bwa bujumba bwo ku nkombo nyamutezi ngusiza umuti zamuka watangiye kumureba wabitangiye wamubonye ndimo ndamureba singuyu ndimo ndamubona singuyu uzi ko ndi kumureba we muturanye yewe uyu munyaguzi ko muzi uzi mukangwije ndamuzi mukangwije akakubitwa n'inkuba ari musinzu yawe yewe umfa urabesha uryenge nguyu ni ukumara ubusa ntiyaramazeho nakabucura kanje ntiyarakajyanye arabesha umuryango wo kwa Alexander na Lisa jini kwa jini nguyu nivuge nyamutazi ciramo kabiri bamubonye uko azamukura mureba uko azamuka mubonye ndamubona musubize kuzimu musubiza yaka mureke umumbaraga zanjye se mushyiri kuzimu cyamugaragaze ntabwo mwica reka mutsirike mbatsirike jini kwa jini bavyeyi banje singuye mujye kurwana no kumutema ariko ubonye wakugenderaga mu buzima bw'umuryango wawe ngiye gusubira ku nkombo urumva nkeneye gushimirwa namwe kuko mberetse ibyo mwakiniraga byose si muganga rero umuntu agukeneye wenda undi waba ufite ikibazo kigiye gifite aho gihuriye wenda n'ubuvuzi bwanyu bwa gakondo uwo muntu yababona ate ko twebwe tuje dusanga mu mugenda uburyo umuntu yambona rero arampamagara nko kuriya mubyeyi yanyitabaje akampamagara nubwo amaze iminsi ampamagara ngo murebere ikibazo yambwiye ko nuwo yari afite wa nyuma yarangije kwiyahura ariko mpageze akifite akuka ndamukwiye ubuzima umugarura ibuntu inomero yanjye niyo naguha ukampamagara ko ntushobora kumpamagara ngo mbure